Court number 4. Friend! Friend! Court number 4. Jason Brian versus Ayan and Lee. Court number 4. Court number 1, Harry Rafi versus John Ray and Angelo. Court number 1. Natamaan yung mata niya. Hindi ko lang pa nila kasi kung nakasampalo. Ano ba? Ano ba ka? Ano? Saan tayo na po? Ano sa ito, Jay? Lagyan ko ng bagong. Andiyan si Talip niya. Paano po kasi pa?
Paano matapos? Hindi, pwede ko na ano. Pareho pa naman sila ng stand. Court number 5. Jenny and Ralph versus Malu and Janet. Court number 5. Court number 5, Italy, Mercado and Val versus Malu and Janet. Ay, bola pa. Shift!
Tawag na to. Tawag na. Court number 1. Mark Amber versus Harry and Bradley. Hindi ko nakali. Court number 6. Ivan Rosmar versus Lynette and Madison. Court number 6. Kuya, court number 6, please proceed to court number 6. Ivan Rosmar versus Lynette and Madison. Court number 3. Rio Tanner versus Dr. Mark and Ward. Court number 3.